chibai ule tuntuma chuan UAV unmanned aerial vehicle lampang hi lo khelila India hian leilama sipai te tranpui tu turle melma leilama beinan thlona bik anei chu jaguar deuh chau hi ania adang in do thlona anei te hi multi role aircraft an ni hloma jaguar in do thlona po hi thlona upave to tak ania kumnga kumsom vela veile chuan an choltir to arin oma kan melma China kan en hian H6 bomber hi thanem fe an neya he bomber po hi aman tlak lo trep to ni achan chu tunlai khovel chang kang zela hetiang thlona lian le thlok chaklu tuk lo ang hi melma teram boruwa ka a thlo lu thei arinom lova air defense system chang kang tak tak atam to a air to air missile te po an chang kangin munhla tak tak angkap thei to a hei hi India po in khrerengin ramdang atangin bomber aircraft hi alei tami alova tunlai indona na thadeu chu melma te humi alovin melma te vobom chat chat thei precision bomb ang te hi ania tunlai bomb te hi an smart to hle a Pakistan ram balakota India in air strike avaneya spice bomb an man ang chi te kha target du na tak afu chat chat theya tunlai multi role aircraft thatak tak atam to a andal thuam paila atha bomber thlona lian tak tak te hi melma te ka thla kan hloma thlo chuatir kher angai to lo ani B2 spirit bomber anga an stealth te ani lo chuan hun lo lo omzel tura in do na chuan unmanned aerial vehicle UAV ho hi an man tamari nom hle a heta poimo le tur chu in biak po na data link kha atha tur ani melma be tura mission an neya te chuan unmanned aerial vehicle te chu an thonanga chung te chu in do thlona rear cockpit atangin an lo control langa kan in do thlona nei tha then khat Sukhoi 30 MKI seat hungzo ka tang te hian an lo control langa heng UAV ho te hi astel hle a melma radar 10 an hu zung thei lo wanga melma ram pilril tak tak thleng an thlok theianga an duna lai tak te kha an wa bom chat chat thei don ani India UAV siam tur Ghathak te po hi an man thei arinoma the salt ho siam Neuron po hi hetiang tur dewa duan ani a Neuron le Ghathak hi an piana inang hle a an thil ti thei tur po ainang arinoma Neuron lam hi han en chiangila he UAV thlona hian mei anei lova a thlona thla hi W ang dewin pian aneya B2 bomber ang dew pian anei ani astel hle a ate ta wanghian radar cross section po hi atle marin oma NATO standard Stenak 7085 data link amanga melma radar data te thlalak le video te chu him takin leilam station le thlona danga athon theya a engine man hi Rolls Royce Ador Mark 951 amanga BAE Hawk trainer aircraft an man angkha ani a engine hian kilonewton somli thrust apechuak theya Mach 0.7 mo 0.8 a chakina thlok theya India siam tur Ghathak a hian Kaveri engine an mangdona hetiang aircraft hi leilama melba beinan bomber thlona ai chuan a thafe jok dona India po hian a siam meka tuna India in a project kalpui mek thren khatte chu DRDO Aura DRDO Swift DRDO Ghathak te hi ania heng chungchang te hi lo en ve leila heng UAV chungchang hi achanchin kim chang hi classified ania wang hian mi puifia ta puanzar lutuk ani lova a thlona thalak tak tak hi mu ala ni lova mase mani lokhan IIT Kanpur lam atangin unofficial channel a video anon posa heta hian Ghathak UCAV thalak ang deuh hi anron tar langa kan hriat theu angin he UAV an siam tur hi Indian Institute of Technology IIT lam hian an puidon nia hriat ania Life of Defense in asoidan chuan he video a UAV thalak lem hi Ghathak UCAV ani ti finfi ani lo atia Swift program hi Ghathak program nen chuan adang laka Stealth Wing Flying Test Bed Swift hi DRDO le ADA Aeronautical Development Agency nen an siam meka Ghathak an siam tur test nana anti ani deuh ber Ghathak project hi Aura project tin an tran phota heta hian $1 million riat vel chu an invest to a
hemi a hian India siam technology te chu man tumber ania swift hi nakum sang ni somni pakhata test man an tuma Ghathak thlona in Alediat Valley na tenga mase athil ti tur le arol chu ainang hle dona Ghathak hi leilama melma beinan le melma te enthak nan le ISR intelligence surveillance le reconnaissance nana man tura duan ani stealth tura an design awangin melma radar te tan hu har hle dona IIT Kanpura hian swift project ang khoimeka athlo dan velte low radar cross section ducted fan engine te IIT Kanpura hian an test dona wind tunnel testing po anti dona thlalaka kan mu hi wind tunnel testing a an man po ani mai thai IIT Bombay lamin a engine a boruak luna serpentine air intake lam ang khoyanga swift a hian NPO Satran 36 MT turbofan engine Russian siam an mangdon nia soyani bok Ghathak UCAV a hian cavalry engine India siam hi an mangdona he engine hi Tejas a an man tura ti khan ia Tejas tan hian an puitlin hlei thei talawa cavalry engine hi siamek alania a engine thrust hi duangin a chaktok lova cavalry engine hian 52 kN thrust hi afterburner tel lovina nei theya drone a hian engine chaklutuk an mangai kher lo bok India hi tranpui turin BAE system Lockheed Martin Boeing le MiG Corporation 10 offer an pe a Boeing hian hetiang thlona ang hi Phantom Ray an siam to a thlona hi Ghathak nen point ang hle a Ghathak hi kumsang ni somni pali a mo kumsang ni somni panga vela testman an tuma AESA radar amang dona India siam utam radar lianwak lo amang don nia soyani electro optical le IRST sensor te po anda tel dona athona thlo thui theizong le tuial thei paitam theizong hi hriat alani lova India siam utam radara transmit and receive module si athona power pack dana zirin antitamin antitlem dona Ghathak a hian radar andana turchu jet fighter danga hian atlem chu rin oma melma missile laga him theinan electronic warfare system thatak an man arin omani DRDO chief controller Dr Pralada Soidan chuan fit singthum vela sanga athlok theyanga ton sompanga aina jang bokanga precision guided munition PGM bomb le missile te apai theyanga ansiam zohuna chuan athle tura ngai photang ole dutok don to maila khonga in video hi like le subscribe kha milo me sakvela ngai danin nei chuang comment lama lo soi ula in pe chuan milo share sakbok don nia mang thavek ule